Kaseng New Trap Integrated Territorial Organization hani kasing kalasya pakhang lenti haki pulit halor kajing tumu kajongka banlet chiyeng dorbar thawan wat lada kilayo ekipas banlet ngap ekajing yata hiyeng dorbar thawan habakaran chikilat pathai kubor Presiden kaseng usamladan bok dekhara ulaong bakolong ka basngolengo bagila ajing bet hi banwan chiyeng dorbar thawan hendrai ki pensange hi yaki kani hi nakanya jini kiong ba kiong ni la na man isong asam kiong la ai kapag apply ka pas tingin apply kani ka pas te bro khai di kan kan pas andre hang ne ta pala pau sai ba ka an hang ne ka ba manla ka ba kelut wat ka baso jakor tentang di seleng tu le leng sarkar kalau long kende badai ba ka ai hi ka petsange hi ka baso pala du nadu kendai tarik la da bai bisa kita ada penting kan balik ke isu ini dalam apa yang ni kita orang tentang pada hadu mentangin lo orang ada keritin tangin sedispas nanti hadu mentangin di origin tak pilihan mesti sebagai kini kada peling kajing bomsya ada sarkar ini bang som assembly kada kalau ajingnya support but ruling but opposition karena ada balik maki guys ngabjar kila ada barang ladayu kasus sencar tak by for the people kabadi ka jongi tana sampai kam dai jongki tu si ala la yelot mas tangkar bin air la sinya ngu katai kita jongri ya sampai sina ada kesa jongi na ada jongki na mana pasal tu lagi ke we are service they are servant di golong ka intention ke jongi hikum ke seng banyak dan mensalang nanti manigawan tapi yang ketika studi ke bentar ketika komputer long long tanang rim ke bangi kuat ban witness lani kuat ban sengap ya ki mat ki bangi lihat dawa bati mat isu gi nalang res ngal yang keseng atau ki keren em hopok assembly nama tak dawa jong beri kita gitu ham tam upu sam buat kibai digi isu ki mat bangi lihat res naga keseng tungi andre pen ban adin bangi layo gi pas ban ya don mentalang hopok assembly ban isong hopok assembly andre ngapoi hunipat sa kelak hongkong yang hana ba nggak bar kisah semala demi jika penting saya bang kini di sarkar ke ba tenong konflik ke presiden tenong konflik is kam di stable government jadi government tang nagbanta ban di bakuan mentoy tang katukan ni tang bandiang ya di yang gesem na jong mulai kun dapat katu ya ka ya ka imong jong ba jala jong ini berapa jadi ni leng jong ini macam kai macam konflik sinai pun budin isu terasa teng nadok ki bodar isu IOA nan kaki coke factories gitu ikam jim tersi apa kedela jongi keling jongi tang kata hing kuat ban ai kubor sarkar bang ini macam dikti nang ni sama ini ai keting kan sarhem apa kabriu ni